Entina e ya sofo mi no ena nyom ntoko a omo ekon e Opambour en Adom Kyei Duah. But now no Kwadwo Nkansah Lilwin abeka bi in fact wobedi di baako atem ama ye de abufuo abedome no. Erade ja as a very. E was ya ya do Kwadwo Nkansah Lilwin Opambour e de abufuo abedome. Kwadwo Nkansah Lilwin Adom Kyei Duah ene ne nkura no bloggers na omo di na tem no Opambour abedome. Wabeteki beef no to the next level. I have Penyah block me that. Best say any day. Over like video, not that my brother subscribe button, somebody click notification, latest updates, and better the word in the moment. Comment section. Over so. Not your first any option. Make can phone nala money and append the amount. So we USA, UK, not person can edit fee as some dream. Yeah, open the sense can edema or papa or mammy, uni be or dofu or baby, anadima or be crowded be edema wa. Chinala up on Eto Fonso, one casa register account. Next send this can free one casa Fonso. From people code Penyah TV send this can over $20. For free fast, almost very fast. On Sunday, yeah. Next can fee. Let's go to the story. I was here. You know how I wake up and say, you know, a dear government wants to be better as software who could have been doing the nation prophet Opambour. Patakun aje kwa bobo a software. I was in Opambour. And I say Philadelphia City as a buffer. Papa Adom Kyei Duah. A government wants to add, but in Alpha and come share. Adom Kyei Duah say. Ghana Blasters wake up ayehu ni de BC Africa han moda ana ekwa akofa ede aba ninya se yekoje captain ede aba fie e wasa be ka se wake up ayehu no yekowene na 2030 be sa akọwe because akonwa no abesi Ghana e ma Ghana ene Colombia ekobo no osa kansem se osuma adom bofo adom nyame bofo amana ko bobo ni bi ama Ghana but ni nyina echi Ghana ko lucie ama Ghana entimi anko ba bia 132 yantimi an qualify and run of 16 pool ema ye ba fie na eno ana government must be do be ede aba so for me no entem because Opambour edi ka be wo bo na adwen e kire Philadelphia bofo ese eye ono ene bomb paye ema nyame ma Ghana elusi because papa enfri nyame papa de homboni na ye adwen e don person o mama nse nyina hunu se papa enfri nyame na nsem na aka no enfri nyame muntu ono header ye fast bomb paye ti Ghana ma Blasters ekodi nkukuo se se government wants ede aba ema Opambour ebeka na Philadelphia esone ne ma SteveMedia mo ene omu a omu woni station no almost abeto to be ade amano na ema enra no me bro video na say Philadelphia bofo papa ebeka saye na say obo Opambour bayi say ofren abaifo sofo e kaya abaifo abre no anka sabra abaifo sofo opesa manfo hunu ne dom tinanku wonamumu na camera ti akire iya hunu ne kase Magic. Yes. Magic. Asamaton. Me Adom me life. Life. Service. So wo ha. Na se Kristo endi usunkunem na atom. Mindi usunkunem a eya for our life for 2 hour TV so. Yes. Na ya sit na nantim said the way na first. Na me ngunu say yes. Yes. Oenya what? On some kasepa. E kase mesia nanti a me kura mebre kabera. Mo nanti mo fa kabera no nkwa amfa mo anko. Life na abefa so for musumunye bidie na mo ye ne first. Mo nya wo motivation. Yes. Cha fa kwa kosi to. Can't take it from me. Oh, abotere. Hey, Muncha kwa. Yeah, cha. One side, no. There, Hello. One side. Muncha kwa. Ofenu pay for sofo ema ni station hono no mom ya adwo hono no e de Opambour old picture e to mu channel no so e di no fel e horo no na I know dey na ka ye normal but out of nowhere ana Kwadwo Nkansah Lilwin e dan beto asem no mu bi Kwadwo ebeje asem no e bo ne bode ne Kwadwo bebo na adwen di Opambour atem pasa in fact oya Opambour defe me say asofo e di Adom Kyei Duah atem o TV so no me say omuma o maame no o mabusua omukomfo nyina e hwe Adom Kyei Duah o fie bia mu ebi si wiase da open solia ebu wiase nyina teten sole tie ebi ni Pentecost Assemblies Presby Baptists Ezi Sansoli
okwa boche ba bia ebu ho Chiravitie Adom Kyei Duah ko amela so ne pen so ani na medina ba abeka tetenso no mpo asa abesan tetenso no ho na boche ba bia no Philadelphia ho America untimi nkan all the American states Philadelphia honom UK Babia Belgium Holland Germany Togo Benin Afrewo Cote d'Ivoire Burkina Niger Babia Philadelphia Nigeria Philadelphia Ghana kwade yenka all the 16 regions in Ghana region BR branch of more than 30 40 Philadelphia ABC wiaseda only 7 Adom Kyei Duah onyame ache Ghana ade siamo ho ban de wuro anka nkyerema oyira tieni asansori nyina no obi ani ho onko hoda wotra Ghana ha yayi asantema me yayi enkrama me yayi ene preachi no mu nyina tie ne TV so ebi sida na waso ketekete o ma me kwantie mbapa binum ntim abushafo kwa binum ntie mo wasore ba ko mienu pe masore miensa mienu pe wo kuta nipadom ebele no Kyei Duah tem mese nyankopon onfa nipadom enhye enfa nipadom makwasea wa nipadom hye nyansani nsa na nyansani tima kontro tieniye ebi ni wiaseda Otagana ha ekasa ema dance esi ba bibia etinyamedi fo Adom Kyei Duah bone wa ne se wa bompe ama blasters ama sports minister se monko fa nkundi emra bokore na yet ba qualify for first stage akwa next stage coach akwa selection fun minim coach na ba twa uti se man for selection ma no aga na film ya England for kwantima hye Croatia for ya ne toma mu Panama for kwantima hye na Colombia we abehye ya bafia we again ne wadwa sa Adom Kyei Duah bompe ma Ghana Blasters si enkodi nkunimda wadwa unyu odwan pa unyu odwan na aboafu nya unyu odwan a ubedwa Adom Kyei Duah na do kase Ghana be lose to me dinatem man we ni ebi agimi do o kase Ghana e be lose Ghana be film ntem pato betim nkodi natem enya hisem pa nya ho ya pa enya otanhunu keka enya otayeta Adom Kyei Duah keka esi dai no be se Ghana be lose kura Ghana ntimi qualify man tiani tani panatem na o se Ghana Nyankopon enka mo munko fa dance mbra onu mom ana Ghana ba fia yenkodi natem moya mwa ma odi atem se wanyini se wusa wo ya aboa tofo binima ebinuma e ka se Ghana first match na first group na ye film no ampa Ghana film no muti bedira atem kwambo sei muti me eba ye ne sei na do bompa e se Ghana fo nkunan e se nkunan se yonko fa dance mbra onu mo me bedira atem wo ya aboa ne jimifu abesa de we na sebe atakwata anitiko hone tim chifa na yonko so na atakwata ni mo hu nyansa entwa fa wo tiko no so wai din wa package no twa na wo tiko no da kobom wunim nyansa mese we ga na ni say we sise mo nente tie we ga na say we boy abrantie ya baba wa hwe nyansa tie baye bia no hoche ni emo bi mfa na ada emfa wu hwem na wiaso bia bawu emi emfa wu hwem koso adwuma wo ye mo no so ne ewo emo bi mfa wu hwem na atwam first ne bu nkofo ji nkofo sika ene eto ache tie ni ye hwini wo nyame na wo wunim nyame dia abobra ewo bonu nyame dia bibia na obiem ayeto ne mama nkofo 30 million 40 million 50 million ebesi ne entime anya hwe nkwasiafo nwan wo nwan
Hey, the one me say Adom Kyei Duah nyega nani o. Ofie soro. Ye to ne ba asase so. Me ka chem de. Yesu, Yakobon sia na mu ena Adom Kyei Duah. Nyame ni wono ma wona o. Ga ne si bi ma da. Yesu ba wiase, ta we Yesu. Obeda sonko wa asofo ni prophet ni nyina mu. Ne ni ye different. Yesu ba ye ne nkyerɛkyerɛ na ho brase ne tima. Oyo Opambour defe. Da no. Ana video no. Akwa dro Opambour wa mo Kwadwo me chel, ino ti pen me. Ma pop brase no. Me si abrabo si jawo. And me fa fun kura mfrɛ woda. Na Kwadwo e de ba de pa na me dia ye wo a. Wudi matem seyi. E Opambour e de de bre abedome. Na wa dome Kwadwo Nkansah Lilwin. Adome SteveMedia mo ene obi piala asemi eba ye. We free papa Adom Kyei Duah camp abedi na tem no. Opambour adom wo nyina. So the meme picture 2 TV so. Ya hear me manim tanta. 1995. Na sa tam no na twin kontwe o gina mani mo se ne ho face say. No why sa twin kontwe no. Have Jesus Christ. Musafo o gina wa se de. Wodi banche besia ma na twin. Na hwe Obama hwe. Opambour ho fe. 1995 pictures. 1995 for the ebra ne me aka some de me dia to so for the ebra me hwe kwasia wo de fa wo de ebra me ya 1995 empre ko mo fa mo de ebra to atase 1995 picture Opambour yes the baby awrade di mabedu ni enhyanka awrade di oh me huni amenya bitwa no nyom dadaada me pacha maba e de hunu nyansa jimifo hwe ma me gina ha 1995 picture da we kura sofo ye scan ye that time na scan kura ma ye papa enti so wunya ni say kura no chesa wo fe kura mo so what you say 1995 and na scan aba wo sofo pe wo twa ne dia we scan papa mpo chimpanzee ka so what you say ai so what you say osofo hwe we wunya chimpanzee bi aba no so to 1995 picture na mo fa chimpanzee nso nto na mo fa chimpanzee nso nto ya mo fa chimpanzee nso nto ya promise me picture no mo dia mo fa ne current picture no mo fa ne current picture no ento mo TV ni so dia me fa ne boy bonsa me fa ne YouTube ha onya aboa chimpanzee na de na to ye ha aboa na nkasa mu aya na mo TV ni so mo de mo aboa chimpanzee na to nchen the current picture says ya mo fa to media old no ne hwe de oye dipa ne hwe de osasa boa sa and moi Jesus Christ go to me empreko no ya empreko na mo me no be catero me papia we ya church member who now say you move where Jesus sabrante no yes we be biara me twam die fini patirim Jesus name na mama wasefo yire no ma yesa aniu yi no asofo amaka mu nyina be toba ha Jesus me de ho wo mu yare ne no me tom ne mama so Jesus yeah Alibra andaria katoro bostobro ondori kandala. Efina kopim kwesiada. Eja we be sobasa. The name of Jesus. Eja we be sobasa. Eja we you nyamija e be sobasa. Yes. Bon samsofo bia me take Ghana e Ghana so. What you say? You pray brother. Say you be Yesu ani mafi ho. E di wanim sakrama waja ne nan. E be to TV so. Wanim sakrama ya waja ne nan. Say e to calendar ene bibia so. Nkakume be kum nipa ne sane enkwala ese no bebe wiase die. Anko opemfo ne no ohwa picture na. Esu nipa sa di perform sa bia na nko be wo. Esu di perform sa bia na nko be wo. Nyane ahomache no obo dem enu aso atwa hwe. Jesus Christ go. Animu we. Tumi ye Awurade bia. Animu ya ya huhu we. Ono wakan ba mo hye gina. Echina edi onyankopon so de kase. Wo ha oni amade nyina mo fa bra. Awurade be ye afri wona ba onyankopon sa. One somebody just only one person. Who you see a friend saying, Lilwin and they did the prophet. Hey, who my better with that? And so who took a better me? My better, the old better me. To come. Who pass sorry fear will be a one. But this soft chip don't remember. Yes, me knew what Tim Benjamin if you anymore. Tim Benjamin if you no Crawford. Now some Quasia, who did matter? Manutia, Manu way and Tia, who did matter?
Who did me matter? Now what's up for Me that was it. Wow, you movie crowd and So did me matter me that was it. Who did me matter me that was it. No me say won fa Awurade na aba beje mpabo no. Yo. Who me say from fa na aba say Awurade mpagya no. Wo be bu nkotojo mi manim no. Ah? Anyam nam de ne ba mani. What if for me am pacho wada roma? Papa me anam de ne bai. Satan kwani apo asole. Ye hu ya ansi yesu obi ba ya akwa ne nim asa abo anim. Na who did matter? Opese ohunu nation prophet. Manu ti awoda. Me kasa ti awoda. Kwasia wo didi prophet. Who did me matter? What do you need to see wo hu? Me chaw bebrebe. Kwakete na prophet me. Who did me matter? Me wo kroti pan wo dim na ehu na ye so wanyini. Me kroti pan me na nka pesa me papa. Me wo ti pan me. Wo dim na ehu na wo dim anyini se oni padua. Ana ye so wanyini akura setena ne nkwasia emponche nkwasia na nwientia. Jimi fo be ma. Kwasia Osofo. Eno mi na eba no. Ebe se wo bia. Ebe se wo bia. Sai jawo ya asoi. Enya numu yi. Ejawo ya asoi sofo. Enya numu yi. Ya be prophet. Obi abe ewiase nyina obi abete yanka. Jesus name. Obi abete yanka. Ejawo ya asoi enya numu yi. Obi abete yanka. Nobody on this earth. What about we say? Jesus. I know nyama ya Jesus. Yo beti madam anu mi oye mi. Obi aba kasetia mi sa asemi hu bia. Jesus. And I'm say obi ntimi ni Awurade no gobodo ba Jesus Christ anim. Yes. Me nanim emehye wonti no. That's right. Me gina sa onyame adu masam we so sa ne do ba Jesus Christ no. Wono no wama de dia bro de nyira. Oni de ne apakot. Jesus. Atachere ma bia pam ka so no kwa ne Awurade. Bible mo ba bia no ya try say me bi bedu na nim be from obi anim abehye. Ni ntimi gina sa asam so to be mo. Ni pa bia ra wonti Awurade asam ase na wote mase. Na wo ka bisa abusi sabu iti. Me do nyabe to me me no nyabe ato me motata. Me do nyabe to me shira. Chama nkom. Chama wo de people so. Efi na kro. Namo betu akwo wiyarem. Yes. Madum namo betu akwo wiyarem. Jesus. Yani abuchirem. Yes. Wo mo fanu na fam patuwom. Jesus. Aka in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. The Son of the living God. Just finish. Nation's prophet. Halabla sondakaya. Libambata bramatakaya. Helindaria halabra andala. Nobody on this earth. Nobody. So be a bewu biaba. Jesus. So for o come here no makasem. Yes. Your friend Opambour da kwaya. Me Me say Ghana. Yes. Mbe hu de besi. Kaish. Me twitwo ntesika. Me nya sakama me nya sa be me nya tipepsi. Ofuifu amoa. Hwa. Enom ya beba no. So for ma wie bibia wie. Yes. We are wie. And one no prophet. Musu obi ye move on so didi me matem. Yes, sir, prophet. O didi me matem. O try back o yifum prophet. Ne bura fi so no be gina me fie ani mu joku sa camera dan so. Ye ba be 2 TV ni so. No be na me fie ani mu joku sa knaman. Oba so ni fie sa knaman be jim bible. Yes. Huh? Ye ni odun ne ba we ni ma obon pem. Yes, very good. Who didi me matem? What see o papa so for Jimmy for no. Yo no see be yes Christo anim afi wi ane ade odo nanim sakama a wadun so no ho no. Cause your boy. Sakama a wa didi afi no sa tafre. Wo fui sa. See be yes afi wo. Ene o ya betamfo. Kana man. Oni hu se sa akọ onye nyame nipa. That's all. Me catch out direct. Na ka se oturu mo afuduna na yeso panyini. Wo ka se o shantare kasi na yeso panyini. What how dare you? Wo shantare kasi na oturu mo afuduna. That doesn't mean that makes you a senior prophet. Share. Aduna fu 300. Emwa na mwa bi nso apiepie. Ajimi fo nkwase afo mema bi. Na omo nso apie. Me say we yare ya home. Me a very humble guy. Who me say me chief. Me a very humble guy. But when it comes to say what the me papa ni me ya for mo wo boa. Me just wo twa me tikume. I am telling me. This wo twa me tikume na kwase aba ko nso gina social media so say wono no kwase say wo ye foot soldiers. Foot soldier my foot. Wo jimi soldier. Wo kwase onyame to me na tene so ana. A damn. I don't know best 24 but more financial them. Anka sanctions hey papa yes now. Woko kasa ni very careful.
nkofani ngwase bi ama tumi kasa bon na ye kobo no nsori me nyina anya fasting nsori me nyina anya fasting na wo so kwaya fasting wasa ma obofo ko nyina park ne so abobo ani bi hwe nkwase asam jibi sam ekoso hwe yakoka na di jibifo obo jimi wom jimi wasori wom jimifo krasefo no busa abranta ba ko omanijiw busa no kan kire o he knows the nation prophet well what you so for krase the buy what you say nansia na wo ba na obeyi fum na nyame awrade ya wadon hu mobo ene kro na me Opambour so ana wo ba so ne ye ne odo call prophet no obo mpa ma o ye hu ne yanse yeso obi ba wan ya kwase adwan emu o yifum aboa na nchonwe won chew no obusuafo no oyire no manyina nwe wate wonim nyansa nka Ghana brasta ekobobo won kasa wo de oyire esi so ye hye Ghana oyire kwa wo gya na hwe nkwase akeka hwe jimi keka how dare you wonim nyansa sa okasa ti adifo kopa ho chew wo de obo ho de ebesi where to me yosofo wei okay obi oba ya wodo no nyankopo asem ni teachings ni nchire nyina ni onyame asem bo abira. How can I call this man as man of God? Me, man of Satan, man of sesses. Me fra papa we say oye nyame nipa akai moi who to me a man of God, man of Satan. Yes, you know, Nkasaba and Inchile Muno. What the corruption was you are over for the year. My main car Bible net near Massey. I will be some way. I buy yourself. And Mrs. Sunday never by idea. Just a Kwadwo Nkansah, more honor, so below. Most shed good draw Mupa, with the room borders because I know very out of a no way get to. Oh, coffee, a woman is so below the gallop about because if you know, no, yes, and no man, the other, and yet your kuma. Said the wife, mammy, I will comment. When you say they are, could you have a reply? Or nay, I don't cheat about for flat if you have a reply. I want you to do. I Penyah media. I cry.